Hoofnuus vanaand. LPs in die staande komitee oor openbare rekeninge is stom geslaan oor die omvang van die gebrekkige hulpbronne by die valke en vervolgingsgesag. Honderde duisende enstof kom in die land aan om back and closure uitbreking te beveg. En tientalle valskermswewers verkleur Barberton en Mpumalanga se wolklose winterlugruim. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die 3 veroordeeldes in die Jocelyn Smith verdwyningsverhoor het dokumente vir verlof tot appel by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Jocelyn se ma, Kelly Smith, Stefano van Ryn en Jacqueline Apollos is ongeveer 3 weke gelede tot lewenslange tronkstraf gevonnis op aanklagte van kinderhandel en ontvoering. Jocelyn het in Februarie verlede jaar uit die Middelpos informele nedersetting verdwyn in Saldanha aan die Weskus. Verskoning, regter Nathan Erasmus het die 3 ook tot 15 jaar tronkstraf gevonnis op aanklag van ontvoering. Hul regspan het nou kennisgewings ingedien om teen hul skuldigbevindings en vonnis te appeleer. Die NVG sê hy die kennisgewings ontvang. Verskoning. Komiteelede van die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge, oftewel SCOOR, se monde het behoorlik oopgehang oor die volle omvang van die gebrek aan hulpbronne by die land se vervolgingsstrukture. Die Nasionale Vervolgingsgesag, Spesiale Ondersoekeenheid en die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoeke, oftewel die valke, het 'n uiteensetting gegee waarom dit soms jare neem om hofsaake af te handel. Komiteelede was geskok toe hulle hoor hoe onderbeman die eenhede is. When you say you've got 2 CAs, right? I need to get a sense of 2 CAs. Dit is juis weens die rede waarom die instellings voor die komitee gedaag is. The fundamental questions that South Africans have about these matters relate to what takes so long, both in the investigation and also the successful prosecution, basically. And secondly, why does even the court process in itself take so long? Die entiteite sê hulle is nie besig om verskonings aan te bied, maar dat die gebrek aan vaardigheid hulle hande afkap om hulle mandaat uit te voer. Sommige onafhandelde sake dateer dekades terug. At times, Chair, some of these cases, they need skills that we do not necessarily have with them within the DPCI, where we have to outsource those kind of skills. We need to be candid because Parliament needs to properly understand and then assist law enforcement and other entities in trying to deal with these scourges. Hulle het ook verduidelik hoe komplekse sake waar soms meer as 10 persone vervolg word, veelvuldige aanklagte en onsekerheid oor jurisdiksie selfs oor grense heen, ondersoeke en vervolgings nog moeiliker maak. This is important for the public because it's some of the things that frustrate and make people really angry. Die valke sê hy funksioneer tans met helfte die personeel wat hy eintlik benodig. 'n Bietjie goeie nuus is dat IDAC, wat onder die NVG val, besig is met 'n digitale bewyseenheid loodsprojek tesame met die privaat sektor wat sal help om sake vinniger op te los. Ebre Babie, SAIK nuusparlement. Die Oos-Kaapse provinsiale regering het 'n dag van rou gehou na die dood van 92 mense in die verwoestende vloede in die Mthatha distrik verlede week. 'n Gedenkdiens is by die King Sabata Dalindyebo College in Mthatha vir die slagoffers gehou. Die vloede het duisende inwoners dakloos gelaat, terwyl sommige mense steeds vermis word. Somber atmosfeer tydens die roudiens. Die waarnemende Oos-Kaapse premier, Mlumkisi Mvoko, wat die diens gelei het gesê die tragedie bring die werklikheid van klimaatsverandering tuis. There are many lessons we must all learn from this kind of tragedy. However, today I want to highlight the reality of climate change. Therefore, it's no longer enough to react to disasters. We must prepare for them and prevent them where possible.
Volgens die minister van Menslike Nedersettings, Thembi Simelane, gaan die regering voort om humanitêre hulp te verleen aan inwoners wat deur die vloede geraak is. Sy sê die proses is aan die gang om grond aan ontheemde inwoners toe te ken. We are forcing with all we can to jump the step of TRUs, which are temporary residential units, that let's rather allocate land where our people will be given title deed with the assistance of Minister Nyocho, so that where we place them, it's in permanent land. 5 liggame is nog nie uitgeken nie. They may be coming from other areas outside Umtata. So we're really appealing for the families to talk and identify who is not seen for a long time in the past 2 weeks, so that we can be able to identify those dead bodies that are still in the morgue. Die leerlinge van die skool wat 10 leerlinge in die vloede verloor het, sê hulle gaan hard leer ter nagedagtenis aan hulle skoolmaats. Die oorlog tussen Iran en Israel het intussen geëskaleer met beide lande wat mekaar deur lugaanvalle bombardeer. Terwyl 'n Iranese missiel die Soroka Hospitaal in Beersheba in die suide van Israel getref het, het Israel ook verskeie kernaanlegte in Iran geteiken. Dit is die 7de dag sedert Israel die eerste aanval geloods het en Iran met teenaanvalle gevolg het. Israel sê minstens 271 mense is sedert die begin van die oorlog reg oor die land beseer. Minstens 40 persone is beseer in die aanval wat die Soroka Hospitaal beskadig het. Pasiënte was dadelik met busse en helikopters ontruim. Iranese amptenare sê 'n Israeliese weermag en intelligensieterrein naby die hospitaal was die teiken. The department that was directly hit was empty at the time it was hit. Other departments across the medical center had patients in them, were hit, and we have 40 injured people from people who were in the hospital at the time. Die Israeliese eerste minister, Benjamin Netanyahu, het die hospitaal besoek om die omvang van die skade te beraam. They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. Intussen het die Israeliese weermag ook verskeie teikens in Iran aangeval, insluitend 'n kernwapenontwikkelingsfasiliteit in Natanz en die land se enigste werkende kernkragaanleg op die kus van die Persiese Golf. Iranese burgers het ook uit die land na onder meer Turkye en Armenië gevlug, soos lugaanvalle verskerp. Beide die Verenigde Nasies en die Wêreldgesondheidsorganisasie het kommer uitgespreek oor die veiligheid van inwoners en eis vir 'n skietstaking tussen die twee lande. The United Nations Human Rights Office urges de-escalation and urgent diplomatic negotiations to end these attacks and find a way forward. It is imperative that both sides fully respect international law, in particular by ensuring the protection of civilians in densely populated areas and of civilian objects. We urge all those with influence to engage in negotiation as a matter of priority. Hoewel die Amerikaanse president Donald Trump geleide maak oor of sy land direk betrokke moet raak, maan verskeie wêreldleiers Trump daarteen. Nog nuus in Afrikaans volg net hierna, bly by ons ingeskakel. Welkom terug. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die eerste vrag en stowwe van Botswana om back and close te bestry, sal so vroeg as volgende week toegedien word. 900,000 dosisse het in die land aangekom. Die siekte het veroorsaak dat rooi vleispryse toegeneem het en 'n verbod op uitvoere geplaas is. Steenhuisen het die eerste landwye agri-dialoog met rolspelers, insluitend studente in Stellenbosch gehou. Steenhuisen sê dit is almal in die waardeketting van vleisproduksie se verantwoordelikheid om te verseker dat Suid-Afrika sinoniem word met die hoogste vlakke van biosekuriteit. Dit volg na aanleiding van verlede week se biosekuriteit-vergadering wat gehou is te midde van die grootskaalse uitbreking van back and close. Die beeldmateriaal is nie van diere met die siekte nie, maar slegs ter illustrasie.
Die minister het weer eens die publiek gerusgestel dat die siekte geen gevaar vir die mens inhou nie. Die regering het 72 miljoen rand bestee aan inentings. Ons verloor uitvoer geleenthede, maar ook selfs die prys van rooi vleis in Suid-Afrika is nou op vir ons mense. So ons wou begin onmiddellik met hierdie enstofprogram om seker te maak dat die maatskappye en die slaghuise en die ander mense binne die bedryf kan begin alweer om hulle produkte by die mark te kry om die pryse bietjie laer te maak vir ons mense in Suid-Afrika. Steenhuisen het die eerste agri-dialoog saamgeroep met studente en leiers van die 11 landboukolleges in die land. Die oop gesprek is gemik op beter insig oor kwessies. Studente het onder meer die tekort aan geleenthede op plase na hulle studies uitgelig. Baie het nie plaaservaring of toegang tot grond nie. We actually want to have a program that will ensure, or perhaps to ask the department to ensure that they give us the lands as they graduate, and then we utilize that lands, which we are certain that with the skills that we acquire and the information that we have, will definitely have a flourishing sector in agriculture, and that will create more job opportunities and food security will be ensured. Steenhuisen sê landbou is 'n groot dryfveer vir ekonomiese groei en moet ondersteun word. Mariska Botha, SAK nuus, Stellenbosch. Die regering beplan om 'n beskermingsbenadering te volg om sommige van die hoë intensiewe plaaslike nywerhede teen buitelandse mededinging te beskerm. Hy wil begin met die staalvervaardigingsbedryf wat sedert 2009 minstens 25,000 werksgeleenthede verloor het. Die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Josehenso Ramokgopa, en die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Zuka Godlimpi, het die bekendstelling gemaak by die Afrika Energieforum wat in Kaapstad plaasvind. Die Suid-Afrikaanse hernubare energie meesterplan wat onlangs bekendgestel is by die Afrika Energieforum bemark. Die plan is daarop gemik om die gebruik van hernubare energie te bevorder, werk te skep en 'n regverdige energieoorgang te verseker. Dit wil ook energiesekerheid vir hoë intensiewe nywerhede verseker. We are going to have a dedicated price tariff for the steel manufacturing industry, which will be lower than the 2 rands 3 cents, so that they are more competitive. On our part as the DTIC, once we get that price going down, we will also increase on the level of the import duties on the other side, so that the comparative pricing between South African steel and steel coming from outside is either the same or South African steel is cheaper. Die staalbedryf sal eers aan die beurt kom, maar die plan is om ook in die nabye toekoms by ander industrieë in te gryp. We looked at those industries that are energy intensive, but they've got the highest employment absorption capacity, and those that historically had a presence in the country and they were forced to close some of their operation. And I'm talking about the smelters. And we also had to answer the question, we agree that we must beneficiate these minerals as part of the new energy complex that we are experiencing. Vakbonde sê die regering moet verseker dat lone in die industrie verbeter. If we're putting in place PV facilities, but nobody can buy the PVs because our society is based on such a slave or bottom wage mentality, then we're never going to grow the economy. So it's about doing everything at the same time as we promote this industry. Die Afrika Energieforum duur voort tot Vrydag. Die voormalige sekretaris-generaal van die MK-party, Floyd Shivambu, het 'n proses begin met die oog daarop om 'n nuwe politieke party te stig. Shivambu het ook uitgevaar teen mense naby aan die MK-leier, Jacob Zuma, en na hulle verwys as skelms. Shivambu het die media oor sy politieke toekoms toegespreek en sê valse berigte word versprei om hom uit die party te druk. Shivambu beweer 'n vals intelligensieverslag is aan Zuma oor hom gegee om hom van sy posisie te verwyder. Hy ontken ook dat hy sy posisie kwyt is weens sy besoek aan Shepherd Bushiri se kerk in Malawi. Another fake report was presented which claims to be WhatsApp conversations between me and someone else where I'm reported to be saying that
yeah, I'm going to use Parliament now to take over the party. And I've got money from Stellenbosch who are going to take over the party through Parliament. They are taking me closer to where we're going to take power. And as a result, a decision was taken which was not yet communicated that even this thing of Parliament must not happen. In fact, the former Secretary General, which is myself, must be expelled from the organization. The President of Umkhonto we Sizwe, whom I dearly and so deeply respect, is surrounded by political scoundrels who opportunistically use his kindness, sometimes gullibility that comes with age, to write down fake intelligence report to influence him towards the wrong directions. And the reason they do that is because they want to steal money from Umkhonto we Sizwe. Shivambu het gemaan teen politieke partye wat in die hande van families of sektes is, met verwysing na die MK-party en die EFF. Hy het nou 'n konsultasieproses begin oor die moontlikheid om 'n nuwe party te begin. What should be the values and principles of that political party? And what should distinguish that political party from the existing political parties? So those are the questions that we're going to be asking. We're also going to ask as to how should that political party be funded? So those are the questions that we're going to be asking different communities and constituencies across South Africa. Tradisionele, geestelike en vooraanstaande leiers vorm deel van die konsultasieproses. In die Hooggeregshof in Knysna in die Wes-Kaap is die 57-jarige Homboneleli Msila van Plettenberg Baai lewenslange tronkstraf opgelê vir die moord op sy aangenome dogter. Msila het Mondi Tsemese gehuur om die 23-jarige fisies gestremde Mandisa Mafani dood te skiet vir 'n uitbetaling van 3 lewenspolisse ter waarde van R600,000. Tsemese is ook 'n lewensvonnis opgelê, terwyl 2 ander veroordeeldes wat ook skuldig bevind is op aanklagte van moord en die sameswering om moord te pleeg, elk 17 jaar tronkstraf gekry. Kom ons kyk nou hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Die feesviering hou nie op vir die Proteas nie en die valskerm sweef oop is onderweg in Barberton. Bly by ons vir nog 'n sportsegment hierna. Die partytjie gaan steeds voort vir die Suid-Afrikaanse nasionale kriketspan. Honderde Suid-Afrikaners het saamgedrom by Nelson Mandela Plein in Sandton, Gauteng om die Proteas se oorwinning oor Australië in die wêreldtoetskampioenskappe verlede week te vier. Good day to everyone. Thank you guys. I think on behalf of the team, players, management as well, just like to say thank you for all the appreciation that you've shown us. You've really shown us what it means, what we've done out there. To see all you guys enjoy this moment with us, it makes us really proud for our efforts. And yeah, thank you for everything. I came here to celebrate the champions of South Africa, the cricket guys. I work here as well, so it's nice to be around here. My name is Elizabeth, and I'm here for KG. Love you, KG. I got all the autographs. I got all of them, and well done to the Proteas. We are behind them. Yeah, champions! I've been following the Proteas since the time I was born, thanks to my dad. It's run in my family, cricket's run in my family, so to see us finally lift something was this feeling of elation, and I can't explain the feeling in words. I'm here to support our boys and show them the love that they deserve. They did really well, and yeah, just really proud of them. This one is special. It's for my baby girls, you know, signatures from the champions. I'm proud, man. It's too nice. En ten slotte, in Barberton en Mpumalanga is die lugruim die afgelope paar dae verander in 'n kaleidoskoop van helder kleure en beweging. Die Barberton skerm sweef oop het Sondag afgeskop en is tans in volle swang.
Sowat 90 vlieëniers neem vanjaar deel aan Afrika se langste skermsweefkompetisie en hierdie klein myndorpie oornag in 'n muurnes van bedrywighede omskep. Teen vroegdag berei veerkragtige skermsweefvlieëniers op 1290 meter bo seespieël voor om teen die hange van Lone Tree Hill af te duik. Die paragliding kompetisie vind elke jaar hier so in Barberton plaas. Ons ontmoet elke oggend so van 9:00 af hier op die launch en dan stel die taakkomitee vir ons 'n taak vir die dag wat ons deelnemers dan moet vlieg en dis 'n resies om te sien wie eers die taak klaar maak. Vlieënier sal dan van thermal tot thermal vlieg om in die lug te bly en die vlieënier wat die vinnigste vlieg en eers die taak klaar maak, hy wen die kompetisie. Elke jaar sweef internasionale en plaaslike deelnemers skouer aan skouer. I put the time into it. I go out to get the progress. It takes time to get to where you want to be. So I wanted to join this competition because I'm actually very competitive. And this is the first year we have 9 women competing. I got into this sport because I love nature. When I'm walking around, I always look at mountains, clouds. I love nature. So I thought paragliding is a way for me to look at nature and see mountains. Met 27 jaar se ondervinding agter die blad, het Andre Rainford Suid-Afrika verskeie kere internasionaal verteenwoordig. Ek het naby aan 20 kompetisies in die laaste 25 jaar gewen. Ek dink 8 of 9 keer elke tweede jaar Suid-Afrika verteenwoordig die wêreld deur. Dis 'n voorreg en 'n eer om die nasie te verteenwoordig. Vir my altyd baie lekker, maar ek het nou die afgelope paar jaar vlieg ek net die plaaslike kompetisies. Die kompetisie duur tot Saterdag. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. Ek gaan nou 'n koppie warm tee met heuning en suurlemoen indrink vir hierdie padda in my keel waarvoor ek net weer om verskoning wil vra. Ons is môre aand weer terug. Mooi bly tot dan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit mooi weer wees oor die hele land met die uitsondering van KwaZulu-Natal, die verre ooste van die land en dan ook bewolk in die Wes-Kaap. 'n 30% kans oor Kaapstad en die suidelike punt van die land en dan 'n koue front wat beweeg na die land en dan ook 'n redelike sterk wind langs die suidkus van Suid-Afrika. Dit is dan vir vanaand. Nou kyk ons na môre en dit is bewolk in die suidelike helfte van Suid-Afrika. Die koue front wat oor die Wes-Kaap beweeg, dit bring reën oor 'n gedeelte van die Wes-Kaap en dan weer eens 'n sterk wind hier langs die suidkus van Suid-Afrika. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is en dit is nou vir vanaand. Baie sterk wind wat kan lei na skeepsvaartprobleme hier langs die suidkus van die land en môre is steeds die waarskuwing wat van krag is, 'n baie sterk wind en dan winderig oor die gebied van Klebega en dit is dan die waarskuwing wat geld vir môre. Ons kyk nou na die temperature. Ons begin in Gauteng oornag in Pretoria 9, later 23, sonnig oor die hele provinsie, môremiddag 20 grade Celsius is die maksimum vir vereniging. Bo in Limpopo in die noorde waar dit baie warmer sal wees, in Musina 29, 30 vir Palleborwa, oornag in Bella-Bella 9, later 25, sonnig oor die hele provinsie. Die volgende provinsie in ons weervoorspelling is Mpumalanga, ietwat koeler daar, in die omgewing van 20, Ermelo oornag 6, later 20, hier in die noorde waar dit 27 sal wees in Mbombela en 31 vir Skukuza en Standerton oornag 5, later 20 grade Celsius. Nou is ons in KwaZulu-Natal en in die middel 20 grade Celsius vir Richards Bay 25, Durban 23, Kokstad oornag 2, later 17. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap en dit is ook waar die waarskuwing geld vir winderigheid. In Klebega 20, Makanda 19, Oos-London 13, later 20 en dan sal dit bewolk wees oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie. Die volgende provinsie is dan die Wes-Kaap, kouer daar in Kaapstad oornag 10, later 14 en hier in die noorde Clan William 17, sowel as Vredendal 9 oornag 17 môremiddag. Nou is ons in die Noord-Kaap en daar kyk ons na temperature van
van 16 in Appington, baie koud in De Aar, ook die sentrale gedeeltes 1 en Appington 1, later 16. Springbok se maksimum sal 15 grade Celsius môremiddag wees. Nou in die Vrystaat waar dit baie koud gaan wees, in Ficksburg -3 oornag, Wepener ook -3, later 14, Forresmith -1, later 15 en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes en oornag ook koud in Klerksdorp 5, later 21, Bloemhof 2, later 20 en dan hier in die noorde maksimum van 23 in Tosca en dis dan al van die weersentrum. Goeienaand.